A ku ri siku ro tika swinene eka mbhoni ya mfumo Tumele Madlala hi vukonisi bya advocate Zandile Mshololo. Palamende amukele xikombelo xa vativi vanharhu ku hlwerisa mbuyelo wa vulavisisi bya Phalaphala. Kasi migingiriko yi sungurile hi Kinki eKhatar ku lulamisela 2022 World Cup. Baka hina lawa mahungu ya Xitsonga ka SABC riperile. Gqwetha muhihluwa wa vumune eka ntengo wo dlawa ka n'watipala wa Vana Senzo Meyiwa u yisiwe emahlweni laha anga gimeta kona tolo eka mhaka ya mali ya Netflix. Tumele Madlala ari munghana wa Senzo Meyiwa naswona ari kona loko n'watipala a dlawa hi 2014. Advocate Zandile Mshololo u lave ku tiva leswaku mbhoni ya vuchuchisi Tumele Madlala u yise kwihi mali leyi anga hakeriwa hi Netflix loko va endla nongonoko wo dlawa ka Meyiwa. Khoto yi twe leswaku a ku na munhu na un'we wa ndyangu wa ka Meyiwa loyi anga vona mali liya. But you decided not to give that poor child even a cent from the money that you benefited from Netflix. Gqwetha muhihliwa advocate Mshololo u byele mbhoni ya vachuchisi Madlala leswaku swa hlamarisa ku va Madlala anga yisanga na sente ya mali le anga yi kuma kusuka eka Netflix eka vandyangu wa mufi Meyiwa. Ngopfungopfu tanihileswi yena Madlala na Meyiwa a ku ri vanghana. Muavanyisi u lave ku tiva loko Madlala a swi tekela nhlokweni leswaku hi xintu n'wana wa munghana i n'wana wa wena. Is Senzo's child not your child as an African? Ingane ka Senzo akusingane yakho masibheka indlela yethu yesAfrika. Iyafana nayo ningane yami. Yes, it's the same as my child. Advocate Mshololo u tlhela kanakana leswaku xidloko lexi nga kumeka endlwini liya ya ka Khumalo eFosloras a ku ri xidloko xa un'wana wa vahehliwa. Kambe vachuchisi va ve va nghenelela loko Mshololo a byela mbhoni Madlala leswaku DNA yi komba leswaku xidloko lexiya a xi ambariwe hi munhu wa xisati. We are saying that the question that is being put is not correct. The profile that was found on the head was a mixture, and we submit, my lord, that that question should be reserved for the expert when he comes to testify. Vachuchisi va byele khoto leswaku Madlala a nga tivi nchumu hi DNA. Va ri mbhoni leyi nga na vutivi bya DNA ya ha ta vitaniwa ekhoto. Xipikara xa Palamende no Siviwa Mapisa Nqakula u pfumele xikombelo xa xipano xa vativi va Palamende xo engeteleriwa nkarhi wo lavisisa mhaka ya purasi ra President Cyril Ramaphosa ra Phalaphala. Vativi va thoriwe ku lavisisa loko President a fanele ku vekiwa eka ntshamo wa Palamende wa ku n'wi susa eka vurhangeri bya tiko. Vativi va fanele ku humesa xiviko mundzuku kambe va nyikiwe mavhiki man'wana mambirhi ku fikela hi siku ro hetelela ra n'hweti leyi ya Hukuri. Xipano xa vativi lexi katsaka khale ka muahlurinkulu Sandile Ngcobo, khale ka muahluri Thokozile Masipa na advocate Mahlapeselo va thoriwe ku lavisisa swihehlo swa leswaku President u tumbete vukhamba bya mali ya tidolara ta Amerika leyi nga yiviwa epurasini ra yena ra Phalaphala hi 2020. In his letter, the chairperson indicated that the panel had assessed the inquiry process to determine if it will meet the submission deadline of Thursday, the 17th of November, and had, based on its assessment of the amount of ground still to be covered and the available resources, determined that the inquiry should be completed within 13 days, that is by the 30th of November 2022. The panel said that the additional time requested was realistic, taking into account the importance of the inquiry, its complexity, as well as the novelty of the nature of work involved. Xipikara no Siviwa Mapisa Nqakula u vule leswaku u stekele enhlokweni leswaku section 89 a yi pfumeli ku engetela nkarhi. In this regard, the Speaker has invoked Rule 6, which deals with unforeseen circumstances to accede to the panel's request. In terms of this rule, the Speaker may give a ruling or frame a rule in respect of any eventuality for which the rules or orders of the House do not currently provide, having due regard to the procedures, precedents, practices and conventions developed by the House, and on the basis of constitutional values and principles underpinning an open, accountable and democratic society. Mapisa Nqakula u pfumela na xipano xa vativi leswaku swi na nkoka ku engetela nkarhi tanihileswi ntirho wa xipano lexi wu nga na nkoka na le ka swirho swa Palamende, President na vaaki ntsena.
Vandla ra EFF va pfumelelana na murhangeri wa huvonkulu ya DA Helen Zille mayelana vumundzuku bya tipolitiki ta Afrika-Dzonga. Zille u ri ANC a ri na ndhawu eka vumundzuku lebyi naswona tipolitiki ta tiko ti ta va emavokweni ya vandla rakwe DA na vandla ra EFF. Zille a vulavula na va Mahungu va SABC. EFF vari ikhale va hlambanye leswaku ku ni nyimpi ya mavonelo ya xipolitiki eAfrika-Dzonga. Mavonelo ya vandla ra EFF na DA ma hambane ku ya hi xiyimo xa vaakatiko exikarhi ka lava nga na swa vona ni vapfumari. The Democratic Alliance representing neoliberalism and privatization and stripping the state and the people of South Africa of their ownership of their own means of production and perpetuating the control of the resources of South Africa by a white monopoly, while the Economic Freedom Fighters represents the liberation of our people from servitude to a white society and the reversing of the colonial sins, primarily being that of land theft. Leswi swi ta endzhaku ko va Helen Zille loko a hlamula swivutiso a nga vula leswaku ku ta fika nkarhi eka tipolitiki ta laha Afrika-Dzonga laha maAfrika-Dzonga va nga ta swi vona leswaku vumundzuku byi le henhla ka DA ni EFF. We believe in the rule of law, in constitutionalism, in all those things. The DA knows exactly what they stand for and where we are taking South Africa on the path to inclusion and prosperity for everybody. Hambi swiritano mutivi wa tipolitiki Thami Malinga u ri mavulavulelo ya Zille ko va mano yo pfuxelela vandla ra DA. She was trying to make points and trying to score points by, casting aspersions on other people that have left the party. DA yi ale ku tirha na EFF ku nga vandla leri tivhoti ta rona ti nga endla leswaku DA yi kota ku rhangela masipalankulu wa Ekurhuleni na dorobankulu ra Joni. Vana va xikolo va ntanga n'we ku fika eka ntanga nharhu va xikolo xa le mugangeni wa Khoroshi ehandle ka Polokwane eLimpopo a va dyondzanga eka tikotara timbirhi lembe leri. Xikolo xa va mudyondzisi wa vana lava kusukela swikolo swi pfurile endzhaku loko swi pfalele xixika. Xikolo xa Khoroshi xi na 120 wa vadyondzi na mathicara mambirhi ntsena. Vadyondzisi lavambirhi va dyondzisa ntanga mune ku ya eka ntanga nkombo. Swi tolovelekile ku kuma vana va ri karhi va tlanga ejarateni ra xikolo xa le hansi xa Khoroshi. Leswi tanihileswi vadyondzi va ka grade R ku fika eka grade ya vunharhu va pfumalaka vadyondzisi kusukela emasunguleni ya themu ya vumbirhi ya lembe leri. Vatswari va vula leswaku leswi swi tshikelela tidyondzo ta vana va vona. A wu na teacher loko mo va rutiwi va no dula va no diela xatra va afternoon va tla haye ene ba no phasa na re tsona ba phasisha keng bana ba rena ba tlhoka thuto ka ba nyaka teacher a nile bana ba lentsi ke bolela le bona ba rena re lla ka hore a rena ma teacher le a nwele ho phasiwa ba ta yo re tsia ba re kharametse he re fitha go pele a na ntwe re tsebang. As long as resona teacher ya maleba ya foundation fees bana ba o thoka foundation o ra gore setšhaba sa Khoroshi ka moka sona se lo thoka tswelopele. Huvo yo fambisa xikolo yi vula leswaku yi vile na tinhlengeletano to hlaya na vaofisiri va hofisinkulu ya ndzawulo ya dyondzo kambe a yi tswalanga mihandzu. A ri tsuri vana va rena va ta va ngwala yini term 1 2 3 4 bana va ngwala sina ba yengwadile tseleta term 1 re ku sa re bile ba dilebetse ka se ba ka re bolela gore yona e bile concern ye kholo mo rena o thapisa ngwana ya sekolo a fitha ja bo ya gae o le motswadi e botlhoko ene lona re ka botlhoko ba re file yes ra moela bile re thabile mara lat thuto bana ba rena ba foundation fees na ngwana grade 3 rona a ye ku grade 4 ke nya yo idiang. Kambe ndzawulo ya dyondzo yona yi vula leswaku vatswari va ku yi tivisa hi xiphiqo lexi. Hina swi fikele ka mavhiki ya mune lama nga hundza leswaku vana va hava mudyondzisi ka tidyondzo ta le hansi leswi ta endzhaku loko mudyondzisi lo a ri kona a ta va a fambisiwile hi nhloko ya xikolo leyi na yena a nga hakuni lamatomi a nga ha ri ku kona kambe loko hi ta va hi switweni hi teke magoza ya xihatlanyana hi thola mudyondzisi loyi a nga ta pfuna vana ku fika lembe ri hela. Kasi vatswari van'wani va yise vana va vona eka swikolo swa le migangeni ya le kusuhi. Epimani wa Mahungu wa SABC eka Khoroshi ehandle ka le Polokwane.
Vatswari va xifanyetana xa nhungu wa malembe xa le Bloemfontein u Lebogang Musime lexi nga dlawa hi mbyana ya muxaka wa Pitbull va nga ha ri yisa n'winyi wa mbyana. Vativa nawu va ri vanhu lava lumiwaka hi timbyana va nga ha ri yisiwa ku ya hi nawu. Nawu wu pfumelela ku koxa tihakelo ta nkosi kumbe vutshunguri hambi ku ri ku ririsiwa hi mali ku va munhu a lumiwe hi mbyana. Ndyangu wa xifanyetana lexiya va karhi ku lulamisela ntirho wo tsundzuka n'wana lowu ku nga ta va mundzuku. Ku vaviseka emoyeni, ku twa ku vava na ku xaniseka hi swin'wana leswi vatswari va nga koxaka swona eka n'wini wa mbyana ya muxaka wa Pitbull. Va ta tlhela va fanele va tiyisisa leswaku loko mhangu yi humelela mutwisiwa ku vava a ri endzhawini leyi a faneleke ku va eka yona, naswona na ku mbyana a yi pfukiwanga. Mutivi wa swa nawu u vula leswaku loko vatswari va endla xikoxo xa ndzeriso ku ta va ku ri na ndzavisiso wa ku komisisa ntiyiso, laha n'wini wa mbyana a nga ta hlamusela ku ri u endle yini ku tiyisisa leswaku mbyana a yi phohli na ku a ku ri na swikombiso swo karhi swo vonaka na. The parents observed this horrific incident, and in this instance they can claim both special and general damages. With special damages, we talk of damages that can be quantified, easily quantified, such as your funeral expenses. They can claim that. Masipala nkulu wa Mahungu va vula leswaku va ta simeka pfhumba ra ku dyondzisa vaaki mayelana na milawu ya ku fuya timbyana. Va vula leswaku munhu un'wana na un'wana loyi a lavaka ku va na mbyana u ta fanele ku kuma mpfumelelo eka masipala. One of the things that has to happen, people need to get a permit and licenses for some of these dogs. So that allows us a chance to regulate the ownership of dogs. Dokodela ra swifuwo ra le Bloemfontein u vula leswaku vini va timbyana va fanele va kuma muleteri ku pfuna hi timbyana ta vona. U vula leswaku swi na nkoka ku ri timbyana ta muxaka wa Pitbull ti toloverisiwana na vanhu na timbyana tin'wana ta ha ri swimbyanyana. It's necessary to, when you're having this kind of dog, is to train the dog to listen to you, behave well, and socialize the dog. Get the dog used to other people, get the dog used to other animals. Loko swa ha titano va SPCA va vike leswaku marhavi ya vona eJoni eGauteng, eKimberley eNorthern Cape na le Virginia eFree State va vone va kume timbyana ta muxaka wa ti-Pitbull kusuka eka vini va tona lava nga amukela xikombelo xa ku va tinyikela eka vona. Vaaka ndhawu va le Ntwana eMutsi eLimpopo va hehla masipala wa xifundza xa ka Sekhukhune hi ku pfumela ku twela vanhu lava xanisekaka. Leswi ta endzhaku loko masipala wu ta boheka ku tlherisa ku tlula R44 wa mamiliyoni eka ndzawulo ya timali ya tiko. Masipala wa tsandzeka ku korhokela vaakatiko ku ve mali kona. Swi endla 20 wa malembe project ya mati ya mamiliyoni wa tirhandi yi sungurile. Malembe endzhaku loko yi sungurile ku hava na thonsi ra mati. Vaaka ndhawu van'wana va bile na mimiti no aka swivala swa swifuwo hi tiphayiphi leti a ti vekeriwe project leyi. Van'wana a va ha ri na ntshembo wa ku hela ka project. Papa lava boheka ku xava mati hi mali ya mudende. A hi vona ntsena va xavaka mati kambe na van'wana vo tala. Rena mo gaimo ha rena metsi. Go sa le go kena dipipe mo gaemo. Re letile metsi go fitla le bjanong. Re reka metsi ene metsi batho ba ba re rekisetsang ba ba borileng ba bana le ditšhelete. Traka tsa bona ke R200. Vandla ro kaneta ehansi ka masipala lowu Bolsheviks part of South Africa va lava leswaku mfumo wa le xikarhi wu teka vulavuri bya masipala. Va vula leswaku hi xona xintshunxo xa ku vuyisela xindzhuti eka vaaki. While the money is going like on the 22, like the National Treasury demanding their money back, these are kind of challenges. People don't have water. And this project was supposed to be sustained or maintained by the municipality previously. But the municipality chose to send money back instead of revamping this entire project. Now it's worrying because we cannot just, every 6 months the money is going. This is not the first money. Matshalatshala yo kuma nhlamulo eka masipala wa Sekhukhune a tswalanga mihandzu ni hambileswi a va tshembise ku vulavula. A hi languteni leswaku timakete ti pfale njhani namuntlha ka JSE. Randi yi tiyerile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo wa dolara i 17.25 cent,
pondo i 20.46, euro i 17.92, kasi pula Botswana i 1.33. Menkabele eka JSE a yi ehansi namuntlha. Nsuku i $1,773 a ounce, platinum i 1,010 cents a ounce, oil mbisi i $92.57 hi mphongolo. Nhlokomhaka ya Mavonelo namuntlha i nhlayo ya vanhu va misava leyi nga fika ka 8 billion sweswi a hi tweni. Lexi xi karhataka xi hluphaku i ku loko nhlayo yi karhi yi tala hi ndlela leyo mi kuma lero ku kale ka mitirho na swilo swi karhi swi durha swakudya ku va ku ri yoho challenge kumbe nkingha yikulu leyi va ku yi faceanaka na yona. Muhaxi leswiwani swi nga vula ntsena leswaku misava yi fanekele yi tiyimisela ka ku hlupheka, vanhu va fanekele va tiyimisela ka ku pfumaleka ka mitirho, vanhu va fanekele va tiyimisela eka ku pfumaleka ka swikolo na swin'wana na swin'wanyana. So leswiwani kambe swi lemukisa kahle van'watipolitiki leswaku va fanele va na strategy xa ku vona leswaku economy a yiwi. Hi ku vona ka mina ku ri nhlayo yi za yi fika 8 billion ya vanhu, hi ku vona ka mina ni vona yi ri ntsanana hi mhaka ya ku ri tinyimpi ti tshama ti ri kona, vanhu va dlawa. 8 billion a hi nhlayo yo tala ngopfu. Mina ni vona ku ri hi mhaka ya ku ri ha swi tiva ku ri vavanuna vatsongo compared to vavasati. Vavasati a yi pfumelelani ku ri polygamy hi le ku fambeni ende hi le ndzeni. Amen. Kasi mahungu namuntlha hi magimeta kwala man'wani ma ta va kona hi wa Vuntlhanu. Vukosi Mathonsi u ta landzela na maxelo endzhaku ka mavhengele riperile.